Nka TV West twashanga Sadik Kanchuruho mu kirombe cy'amatafari umusero ya Alliance Kakoba Mbara City niko kwitebeze Mbozi. Umwaka wa 2019 nabikira mu kitekateko kabando ko je kitekateko cyo kuzahira kuzakorana n'intu amagaraganje cyo mu runji nakoso singa naza yahire ko 2019 na mareni yakitana kuko mu myaka y'itanu inama zire sente zone zinabe nikora kabasindika kini kizankurire imyaka itanu yone kampera kushana ikintu kinaye kinyine hatisaje ndi matafari ni amatafari ni yuga kuna kubasa kubaho beba ngo naka natera mugaganira gutamba raise yakate yakuyabire ogunagira ngo akesiga bekaye nko kugumana abasindikira sente ngo bamutere hintanduka bite kitarakirire kakuna jire garka sente kuna be ministre ngo zinkore bitaza ngo atizara kukozire abantu bakagomera babyo ko nkanye siga abantu kuri kumanisa nkase byo kumangu bakuse nanka bakuzikora cyo ko eko nanka aho kuba hino umuntu ubona yisikire kuko nabi mujanti college atya sinka wasapa yerekanye byaka kabana nereke bitari kuba kunikira kuri ground kunize nasanga ibyayo nabana sincara kunyereka byo nasangira ground. Ekiroto cya Sadik kuzaceyo kikaba kige cyo kombekera abazire benju abo kubaka abantu bapanisa. Sadik yagarukira mu Uganda ecyamukwirisho cyo hamutwe doko mujera nguna nakaporota kuba mugurire kakaba kariya kembeho. Abatwanye kanye ndangu grupo to ito mtauni kovu wadeni moto abisari ukatka wadeni muzari ukatka kwantu kwanse nabaze banje bana bapanisa sona jantu mwini ndikamu kujende nzo kata ngore sente tugure poroti ini tutombeke tujiro butugira address ikitarashikirire kandi. Sadik kashimo bwa driver kana hati nashaba muntu wena ninge bitongore byakaba binemera mu bwa drive kumwirukangera. Nyonka shoma na marasime 6 niyo namagire yonka kandi driving permit ni class D. So bitongo bine biye ko kwenda kubwabo nako yimotoka taxi bari motoka ya burisho bane kitongore nano mbasa kunchira nyando mu murimo ni ikora kandi buri ngikora. Twakiriro mu haba family tumukonde Asharafa hasumu okwenda kumenya ibintu byona kubyagenzire. Amazu maze senda kazinduka ibintu tukavugura nango tukagura na poroti. Mpejo poroti y'abaguzere twashaka umuhanda mu ngi ya birire nembo. Nkebyo bintu tuberumu turiyo ndogo watugurize porota basi tugarura sente nibyo turumu. Sadik twamukora tero kureba hari kurara bitukikiriza no muntu wagira heru okora nkengamba yeberebi okwera Sadik katungo murumo no basa kumutera hasimu ya 083 18 nkaga nina nkaga nemwe ninge ya 0 abiri ashatunina ashatunibiri. Hawa TV West nsuze Chelsea.